Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan samangken badan kaula berarti nyampeaki materi bahasa daerah kelas belu engki Kak Dinto Oca etengale dari tojuana. Oca etengale dari tojuana engki Kak Dinto bede empak ropana. Sekapeng setong okara careta, sekapeng dua okara pasoro, sekapeng telo okara patanya, sekapeng empat otabe sekeng bingkeng eki Kak Dinto okara pamoci. Kaangkui lebih jelas epon ngereng biar saaki torjukan olati dalam bahasa Indonesia jejer Kak Dinto sebut subjek otabe elambangaki ka dalam huruf S. Torjukan caretana dalam bahasa Indonesia sebut predikat otabe elambangaki kalaban huruf P. Saya terus epon sekapeng setong engki Kak Dinto okara careta. Apa saya maksud okara careta? Okara careta engki panika okara senyareta aki perkara jejere. Contoh epon Hasan Rua genteng ongku. Jadi Hasan Rua Kak Dinto jejer otabe subjek, genteng ongku Kak Dinto minangka caretana otabe predikat. Apa Hasan Rua genteng ongku ma ekoca okara careta asabab Hasan Rua jejere Kak Dinto careta aki salerana Kak Dinto genteng ongku. Nah, bisa pahami ki. Nah, saya terus sepon contohnya dalem Pak Saleh cek bagus. Di dalam Pak Saleh Kak Dinto jejer otabe subjek sedeng cek bagus Kak Dinto minangka caretana otabe predikat. Apa mak ekoca okara careta asabab dalam Pak Saleh se aropa jejer Kak Dinto careta aki cek bagus. Nah, bisa yolati dari penjelasan Kak Dinto terjukan pahami ki. Nah, saya terus sepon sekapeng dua okara pasoro. Apa saya maksud okara pasoro? Okara pasoro engki panika okara se pakonan otabe soruan. Ini mungkin Kak Dinto aropa mana bining bahasa Indonesia kalimat perintah. Contoh epon sapoe kelas sagelu. Di sapoe kelas sagelu Kak Dinto aropa okara pasoro asabab nyoro keangkui abersian kelas. Biasana tata ngera Kak Dinto bede tanda seruna. Nah, Kak tanda seru tadi ya Kak Dinto. Bisa terus sepon contoh sekapeng dua tojuk pas edingaki. Di Kak Dinto menangka soruan parenta kaangkui toju terus ngidingaki. Di tata ngera Kak Dinto manabi okara pasoro sakala neki Kak Dinto bede tanda seruna. Bede tanda seruna. Terus sepon sekapeng telo okara patanya. Apa saya maksud okara patanya? Okara patanya engki panika okara seesena patanya bareng sareng pan ponapan de ka orang lain. Contoh epon saponapa argena sapeda panika Kak Dinto atanya argena sapeda. Jadi tata ngera apa manabi okara patanya Kak Dinto tatengera otabe de tandena engki Kak Dinto bede tanda tanyana. Tanda tanya ki. Terus sepon
pesena alek na elang edim malam di Kak Dinto juga okara patanya asabab atanya dek ka lam Kak Dinto pesena alek elang Kak Dima kami tatengera Kak Dinto beda tanda tanyana petanyana satrosepon sekapeng 4 engki Kak Dinto okara pamuji. Apa napa seeka maksud okara pamuji? Okara pamuji engki panika okara seesena pocien. Otabe ngalem deka setong-setong. Di pocien otabe pangalem. Contoh epon bekna pacet tamasok orang sepenter lek. Di Kak Dinto ngalem deka alek apa napa alemena alek Kak Dinto tamaso orang sepenter terus epon contohna ngatore poji salamet dek Kak Agung sebeti mios dek katana soce di Kak Dinto juga tamaso okara pamuji pujian di Kak Dinto Rupana mungkin sa Kak Dinto sebeten kaula bisa sampai aki mantar mo ke amanfaate de beten kaula torjuken sateja se miarsaaki otabe se ngolati nyon sapora menabi bede kalopotan otabe kakaliruan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.